mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Voice TV Rwanda. Nshimira mwebwe tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bya buri munsi. Nk'uko bisanzwe njye gusuza nitwa Ishimwe Tedis. Kuva mu bwana abana benshi babumva bifuza kuzaba perezida, kuzaba umukuru w'igihugu. Iyi aba ariyo nshingano iruta izindi ku isi hose. Ese kuba perezida bijyana n'iki? Kuba perezida bigendana no kuguha ubundi imodoka nziza, abakurinda, indege bwite. Ese ubundi ibi nibyo bigendana no kuba uri perezida cyangwa hari n'ibindi? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'ibyo leta y'u Rwanda iha perezida wa Repubulika kugira ngo yuzuze inshingano ze neza. By'umwihariko kandi turagaruka no ku bantu mu Rwanda barindwa na Republican Guard cyangwa se abajepe. Abo ni bande? Abo ni bantu ki? Icyo ngusaba ni ukubana nanjye kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma. Ngiye gutegure kandi ngiye kukugezaho iki kiganiro. Nitwa Ishimwe Tedis. Kamubwire ngo wogeza kuri Voice TV Rwanda, nibagira ukora subscribe nimba ari ubwa mbere uhageze, kandi ukore na share ku biganiro byacu bya buri munsi. Ni kenshi abantu bajya bibaza, ese perezida wa Repubulika ahembwa amafaranga angahe? Ese ni ibikemererwa n'amategeko n'ibindi byinshi? Gusa iby'umukuru w'igihugu yemererwa bigenwa n'iteka rya perezida nomero 004/01 ryo kuwa 16/02/2017. Iri ni iteka rigena ingano n'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitiki b'igihugu mu buryo bw'itangwa. Rikaba ryarasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe kuwa 23/02/2017, rigaragaza ingano y'imishahara y'abanyapolitiki bakuru ku gihugu bahabwa ndetse n'ibindi biherekeza iyo mishahara. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka hamwe ibijyanye n'iyo mishahara perezida wa Repubulika y'u Rwanda agenerwa kugira ngo yuzuze inshingano ze. Tunagaruke ku bijyanye barindwa n'abajepe cyangwa se Republican Guard. Duhereye ku byo umukuru w'igihugu yemererwa kandi ahabwa na leta y'u Rwanda, ikintu cya mbere ahabwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda $6,102,756. Aya akaba ari amafaranga afata buri kwezi. Ibindi ahabwa harimo inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose nkenerwa. Umukuru w'igihugu kandi agenerwa imodoka 5 z'akazi za buri gihe ndetse n'ibikenewe byose kugira ngo izo modoka zifatwe neza no kugira ngo zikore. Ibyo byose bikishyurwa na leta. Ahabwa kandi amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi, yose ayo mafaranga akishyurwa na leta. Perezida wa Repubulika kandi agenerwa amafaranga akoreshwa mu rugo rwe angana na $6,500,000 y'u Rwanda. Aya akaza yiyongera ku izindi $6,000,000 zirengaho $3,000,000 abahembwa ku kwezi. Perezida wa Repubulika kandi ahabwa uburinzi buhoraho haba ku kazi, mu rugo ndetse n'ahandi hose bibaye ngombwa. Ahangaha nk'uko mubizi, ahangaha arindwa n'abasirikare bazwi nka Republican Guard cyangwa se abajepe bitewe n'uko ubita. Ahangaha turi bwaze kugaruka n'abandi bantu mu Rwanda bashobora kuba barindwa na Republican Guard. Kandi umukuru w'igihugu ahabwa uburyo bw'itumanaho bugezweho rigizwe na telefoni itagendanwa, telefoni igendanwa, fax, internet igendanwa, telefoni ya satellite, antenne parabolique ndetse n'iri tumanaho ryose ryaba ngombwa mu biro, haba ngombwa mu biro, mu rugo rwe n'ahandi bigaragaye ko ari ngombwa ryamufasha kuzuza inshingano ze, byose bikishyurwa na leta. Umukuru w'igihugu kandi ahabwa amazi ndetse n'amashanyarazi byishyurwa na leta. Ahangaha ndagushimiye wowe tukiri kumwe, by'umwihariko wowe ubashije kumva neza ibyo umukuru w'igihugu ahabwa kugira ngo abashe kuzuza inshingano ze neza. Noneho nyemerera turebere hamwe ibijyanye n'abantu mu Rwanda barindwa n'abajepe cyangwa se Republican Guard. Nk'uko twabivuze haruguru, nyuma yo kumenya ibyo umukuru w'igihugu ahabwa kugira ngo yuzuze inshingano ze neza, twari tugiye kurebera hamwe abantu mu Rwanda barindwa na RG cyangwa se Republican Guard, bamwe bakunda kwita abajepe. Mu Rwanda abantu benshi ubundi iyo bumvishe Republican Guard bahita bumva abajepe barinda perezida wa Repubulika. Gusa akazi k'aba basirikare bakora kaba ari akazi k'indashyikirwa ndetse gasobanurwa n'iteka rya perezida. Akazi k'abajepe bakora gasobanurwa n'iteka rya perezida nomero 3/03/01 ryo kuwa
eshatu z'ukwezi kwa 9 2012 mu ngingo yaryo ya 42 aho iri tegeko risobanura akazi kose abajepe bakora. Mu busanzwe abajepe cyangwa se Republican Guard ni brigade yihariye mu ngabo z'u Rwanda ishinzwe kurinda abayobozi mu nzego nkuru za leta ndetse n'abanyacyubahiro batandukanye. Muri iki cyegeranyo nibyo tugiye kuba tugarukaho. Tugiye kurebera hamwe abantu mu Rwanda 13 bashobora kuba bemerewe kurindwa n'abajepe cyangwa se Republican Guard. Umwanya 13 turasanga umuntu wese cyangwa ahantu hagenwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ahangaha ni ukuvuga ko umuntu wese ugenwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ahangaha yemerewe kurindwa na Republican Guard. Umuntu ku mwanya 12 hariho Minisitiri w'Intebe ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ku mwanya wa 11 turasanga perezida w'urukiko rw'ikirenga ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ahangaha perezida w'urukiko rw'ikirenga yasoje kuyobora icyo gihe ahabwa abajepe bamurinda mu gihe kingana n'umwaka umwe. Perezida w'umutwe w'abadepite ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ahangaha ku mwanya wa 9 akabaho perezida wa Sena ucyuye igihe nawe mu gihe kingana n'umwaka umwe. Ku mwanya wa 8 habaho perezida ucyuye igihe n'umuryango we wa hafi, mu gihe ahangaha ubundi wari perezida ukaba wasoza manda, umuryango wawe uba wemerewe kurindwa n'abajepe. Ku mwanya wa 7 ni perezida watowe utaratangira imirimo ye ndetse n'umuryango we wa hafi. Ni ukuvuga ko mu gihe waba witegura kuba perezida ahangaha uburindwa na Republican Guard cyangwa se abajepe. Umwanya wa 6 abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo hanze baba bagendereye u Rwanda. Ni ukuvuga ko abari abashyitsi baba basuye u Rwanda bangaba nabo baba bagenda barinzwe n'abajepe. Umwanya wa 5 ni Minisitiri w'Intebe. Umwanya wa 4 ni perezida w'urukiko rw'ikirenga, naho umwanya wa 3 ni perezida w'umutwe w'abadepite. Umwanya wa 2 ni perezida wa Sena. Umwanya wa mbere nk'uko ubundi bisanzwe aba ari perezida wa Repubulika n'umuryango we wa hafi. Ndagushimiye wowe wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma, kabubwira ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko mbakunda. Njye nk'uko bisanzwe nari Ishimwe Teddy, kabubwira ngo amahoro Imana abane nawe. Nshimira wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma. Wowe wageze kuri Voice TV Rwanda niba gukora share ndetse na subscribe. Kamabwira ngo turabakunda cyane. Bye bye.